dobrodošli u novi video. Danas se nalazimo u Mostaru gdje ćemo prisustvovati jednoj posebnoj školi, takozvanoj Toyotinoj školi hibrida. Danas ćemo imati priliku da naučimo sve o hibridnoj tehnologiji, o vrstama hibrida te naravno benefitima koje ova tehnologija pruža u doba kada litar goriva prelazi preko 3 marke. Organizator ovog druženja je Auto kuća Nuić u Mostaru. Program se sastoji od teoretskog dijela gdje ćete se upoznati sa principima rada hibridnih vozila i specifičnostima Toyotine hibridne tehnologije, te praktičnog dijela koji se sastoji od testnih vožnji. U sklopu ovog projekta također ćete imati mogućnost da vozite najnovije Toyotine hibridne modele i da se i teoretski i praktično upoznate sa Toyotinom hibridnom tehnologijom. Više o ovom programu možete pročitati na Toyotinoj internet stranici. Ukoliko želite prisustvovati na ovom programu, pošaljite prijavu na gore navedeni e-mail. Na kraju sezone će svim polaznicima Toyotine hibridne škole biti uručena diploma na zasebnom događaju, te će diplome uručiti poseban gost. Svi polaznici će imati priliku da dobiju diplomu o završenoj Toyotinoj školi hibrida koja će se upriličiti prilikom druženja na kraju sezone gdje će prisustvovati i naš dragi i čuveni kolega Juraj Šebar. Auto Nuić, Toyota ovlašteni partner, već 3. godinu za redom organizira Toyota hibridna školu za sve one kojima je hibridna tehnologija iz bilo kojeg razloga interesantna. Ideja je da ljude upoznamo sa Toyota hibridnom tehnologijom i da voze najnovije Toyota hibride. Hibridna škola generalno održava se svaku subotu i sastoji se od 2 dijela. Teorijskog kraćeg gdje upoznamo ljude sa prednostima hibridne tehnologije, s načinom kako voziti Toyota hibride i naravno dužeg, interesantnijeg dijela same vožnje Toyota hibrida. Svaki put se potrudimo da uz Toyota hibride osiguramo i hibride pod navodnicima konkurencije, tako da smo ovaj put osigurali Volvo XC60 koji je blagi hibrid, tako da su svi polaznici mogli vidjeti razliku između blagog hibrida i punog hibrida. Postoji nekoliko vrsta hibrida, no 3 su osnovne: mild hibrid, plug-in hibrid te puni hibrid. U poređenju s ostalim vrstama hibrida, mild hibrid sistem karakteriše manja snaga elektromotora i manji kapacitet baterije. Sistem podržava rad konvencionalnog motora i daje energiju za razne sisteme, što smanjuje potrošnju za do 10%. Električni motor samo podržava rad konvencionalnog motora, te vozilo nema mogućnost da samostalno vozi na elektropogon. Baterija se samostalno puni spremajući energiju koju dobija od konvencionalnog motora ili koja se stvara pri kočenju. Benefiti su neprimjetno i brzo pokretanje motora, neprimjetan rad start-stop sistema, efikasniji režim krstarenja, niža potrošnja te bolje ubrzavanje. Iako se u nazivu ovog pogonskog sistema nalazi riječ hibrid, ovaj sistem je po principu rada bliži konvencionalnom motoru nego plug-in ili punom hibridu. Iako je ova tehnologija na početku bila rezervisana za skuplje automobile viših klasa, danas je možemo pronaći u skoro svakom automobilskom segmentu. Vožnja vozilom s mild hibrid sistemom je gotovo ista kao kod vozila sa konvencionalnim motorom. Vozač će mild hibrid sistem prepoznati većinom po brzom i neprimjetnom radu start-stop sistema, po nižoj potrošnji jer sistem napaja električne potrošače, te po naprednijem modu krstarenja kod nekih vozila, gdje se motor potpuno ugasi kada vozilo krstari pri većim brzinama, te se u milisekundi ponovo pokrene pri dodiru papučice gasa. U poređenju s ostalim hibridnim sistemima, plug-in hibridni sistem karakteriše visoka snaga elektromotora i visok kapacitet baterije. Vozilo ima mogućnost da duže relacije prelazi potpuno električno u kontinuitetu, u prosjeku 30 do 70 km. Bateriju je potrebno zasebno puniti, samo se malim dijelom baterija puni energijom dobijenom od konvencionalnog motora ili pri kočenju. Plug-in hibridi se smatraju prijelaznom tehnologijom između konvencionalnih i električnih automobila. Mogu se puniti putem kućne utičnice, što je nepraktično jer punjenje duže traje, te putem električne punionice, što je u Bosni i Hercegovini rijetko dostupno.
Zato je na našim prostorima u pogledu hibridne tehnologije najpopularniji puni hibrid koji se ne mora zasebno puniti. Ovaj sistem karakteriše manja snaga elektromotora i manji kapacitet baterije u odnosu na plug-in hibrid. Električni motor se periodično pali. U kontinuitetu se na električni pogon mogu prijeći kraće distance. Baterija se samostalno puni spremajući energiju od konvencionalnog motora i energiju koja nastaje kočenjem. Toyota od navedenih tehnologija u svojoj paleti modela nudi plug-in i puna hibridna vozila. Većina Toyotinih vozila radi na principu punog hibrida. Specifičnosti Toyotine pune hibridne tehnologije su: baterija se puni preko benzinskog motora i pomoću rekuperacije pri kočenju. Atmosferski benzinski agregat kombinovan je sa jednim elektromotorom na prednjoj osovini kod vozila s prednjim pogonom. Kod vozila sa pogonom na sve kotače prisutan je i elektromotor na zadnjoj osovini koji pokreće stražnje kotače pri nižim brzinama po potrebi. Toyota koristi CVT transmisiju sa varijabilnim prenosima kod hibridnih vozila. U zavisnosti od modela i uslova, Toyota obećava 50-80% vožnje u električnom režimu rada. Benzinski motor radi na principu Atkinsonovog ciklusa. Ovaj princip rada motora obećava manju potrošnju. S druge strane, iz iste radne zapremine izvlači manje snage. Generalno imate puno vrsta i podvrsta hibrida, ali tri su osnovne: mild hibrid sistem, plug-in hibrid i klasični hibrid. Mi se sad nalazimo u, hajmo reći, običnom ili klasičnom hibridu koji se sam od sebe puni, koji koristi energiju od motora, od kočenja, prilikom usporavanja i tako dalje da puni baterije. Prednosti ovog sistema su te da vozilo ne morate puniti. Znači, vozilo se puni samo od sebe i to je veliki adut za kupovinu hibridnih vozila i u Bosni i Hercegovini, jer mi imamo dosta lošu infrastrukturu u pogledu električnih punionica. Ali je nedostatak ovakvih hibrida koje ne punite taj da je elektrobaterija relativno slaba, što znači da čim vam treba malo više gasa, malo veće ubrzanje, motor će se već uključiti. Uglavnom ovaj elektropogon preuzima ulogu kada onako dosta lagano vozite, kada onako krstarite cestom ili kod onako blažih ubrzanja. Sve ono što prevazilazi to, već je potrebno da se motor upali. Tako recimo, čim je potrebno malo više motor opteretiti, recimo prilikom malo jačih ubrzanja, prilikom malo jačih startova, tad se već pali motor. Ali je definitivno komfor sa ovakvim hibridnim vozilima veći, jer se ne morate brinuti gdje ćete puniti vozilo, gdje hoćete ugrađivati punionicu kod sebe u kući i tako dalje. Jednostavno imate taj komfor da ne morate razmišljati o tome. Kod ovakvih hibrida ne možete sad reći neku vrijednost u kilometrima koliko ovo vozilo može prijeći kilometara na električnoj bateriji, kao recimo kod plug-in hibrida gdje imate recimo brojku od, na primjer, 70 km da možete proći samo električnim pogonom. Kod ovakvih vozila to nemate, jer jednostavno ne znate kad će se uključiti elektropogon, kad će se uključiti benzinski pogon. Da li se nalazite u elektrorežimu rada ili da li vam je upaljen motor, pored zvuka možete prepoznati i po prikazu na vozačevim instrumentima. Sve dok se kazaljka nalazi u dijelu koji je označen kao Eko, vozite se u električnom režimu rada. U zavisnosti od vozila i uslova vožnje, Toyota obećava 50-80% vožnje u električnom režimu rada. I evo vozimo se otprilike nekih 20 minuta po Mostaru i mislim da je ta računica otprilike i tačna, jer oko 80% vremena zaista se vozimo u električnom pogonu, pogotovo na onim dionicama gdje nema nekog naglog ubrzanja, gdje nema nekog većeg opterećenja za vozilo ili za motor, zaista možete jako dugo voziti u tom električnom režimu rada. Kada želite malo brže ubrzati ili kada se javi neka malo veća uzbrdica, tad se već uključuje
benzinski agregat, međutim on relativno kratko ostane upaljen. Čim se završi ta potreba za većom snagom, auto odmah prebacuje elektropogon i to prebacivanje iz elektropogona na pogon kroz benzinski agregat i obrnuto je potpuno neprimjetan. Startanje u novoj Toyota RAV4 hibrid otprilike zvuči ovako. Znači, kao što možete da čujete, ne čujete ništa, s obzirom da vozilo kreće u električnom režimu rada. Imate osjećaj startnosti, to leži u činjenici da elektromotori svoj maksimalni obrtni moment ispoljavaju čim dotaknete paupčicu gasa. U poređenju recimo s automobilom koji ima klasični benzinski motor, kada stanete na semaforu, motor će se ugasiti ukoliko ima start-stop sistem, da kada bude zeleno svjetlo, dok vi pritisnete paupčicu gasa, dok se motor pokrene, dok dođete u malo više obrtaje gdje automobil ima veći obrtni moment, treba tu nekoliko milisekundi dok se automobil pokrene. Dok kod hibridne tehnologije tog čekanja nema, vi čim pritisnete paupčicu gasa, automobil odmah kreće. Naravno, da bi dobio malo bolji dojam o tome kako se auto vozi i kakve su njegove performanse, trebalo bi ga dobiti na malo duži vremenski period, no ovako prvi dojam je takav da je RAV4 zaista komfortno vozilo, uzmajući u obzir da se radi o SUV modelu koji tradicionalno imaju nešto tvrđe podešene ovjese radi više pozicioniranog težišta vozila. RAV4 zaista ima udoban ovjes te poprilično dobro pegla neravnine na cesti. Pri nižim brzinama je upravljački sistem onako dosta lagan i možete dosta jednostavno manevrisati po gradu. Također i preglednost vozila zaista dobra i ono što još mogu pohvaliti je kvalitet unutrašnjosti u pogledu odabira materijala kao i u pogledu završne obrade. Sve djeluje onako zaista solidno i kvalitetno. Tako recimo ovdje na kokpitu imate elemente od kože, također su i vrata obložena u koži i onako sve djeluje dosta solidno, onako kako bi očekivali za ovu klasu vozila. Također mi se sviđaju sjedišta koja su zaista udobna, mekana, dobro su profilisana i nude dobru potporu u krivinama. Također i pozicija vozača dosta dobra, sjedite povišeno, imate dobru preglednost nad vozilom i možete ovdje i lijepo onako odložiti ruku i ovdje u donjem dijelu i ovdje na gornjem dijelu vrata, što onako općenito stvara komforan osjećaj prilikom sjedenja. Jedina zamjerka koju imam ovako na prvu i koja se proteže generalno kroz sve aktualne Toyotine modele je pomalo zastarjel multimedijalni sistem. No brzo se naviknete i na tu manu s obzirom na sve benefite koje ovo vozilo pruža i generalno na pogodnosti koje hibridna tehnologija obećava u pogledu potrošnje. Toyotina hibridna tehnologija sastoji se od nekoliko komponenata. Najbitnije komponente jesu elektromotor i benzinski agregat. Kod Toyote se tradicionalno koristi atmosferski agregat koji je povezan sa CVT automatskim mjenjačem. CVT automatski mjenjači su onako dosta posebna i specifična pojava u automobilskom svijetu jer ih rijetki proizvođači koriste, no Toyota ovaj mjenjač koristi kada ih pari sa hibridnim sistemom. I to su generalno automatske transmisije sa variabilnim prijenosom. To je sad onako dosta komplikovano kada bi objašnjavali na kojem principu rade, ali kad date puni gas, to otprilike zvuči ovako. Znači automobil ostaje u ovim visokim obrtajima, znači ne mijenja brzine. Sve dok držite gas, dok recimo pretičete, automobil ostaje u tim visokim obrtajima, imate onako jednoličan zvuk motora. To je karakteristika CVT mjenjača. To bi možda neki mogli smatrati kao neku manu, međutim to je jednostavno Toyotin princip rada i Toyotin princip hibrida. Konkretno kod ovog modela je zvučna izolacija stvarno dobro riješena, tako da je generalno dojam buke dobar, samo eto kad ubrzavate imate taj malo jači zvuk motora na kojeg se morate naviknuti. Za pohvalu i odziv na gas jer elektromotor podržava
konvencionalni benzinski agregat prilikom rada i prilikom ubrzavanja, tako da imate taj sinergizam elektromotora i klasičnog benzinskog motora prilikom ubrzavanja i to se zaista osjeti. Automobil zaista odmah reaguje čim pritisnete papučicu gasa i tu se ogleda jedna prednost CVT mjenjača jer jako brzo dođete u visoke obrtaje gdje imate maksimalnu snagu. Tako da možete poprilično dobro ubrzavati s ovim vozilom. Prilikom startanja vozila nulirali smo prosječnu potrošnju i ona sada iznosi oko 5 litara, što je zaista dobro uzimajući u obzir kolika je gužva u gradu i s obzirom da vozimo ovoliki terenac ovog kalibra i ove klase. U gradskim uslovima RAV4 hibrid sigurno troši oko 3 litra manje nego automobili konkurencije sa klasičnim agregatom. Na otvorenoj cesti razlika između konvencionalnog motora i hibrida već je manja s obzirom da se tu najviše koristi konvencionalni motor, a elektromotor se slabije pali, slabije se koristi s obzirom da je potreba za snagom veća. Te tu imate potrošnju koja je blago manja u poređenju na automobil sa konvencionalnim benzinskim agregatom, dok na nešto većim brzinama na autoputu nemate više benefite hibridne potrošnje jer se tu dosta rijetko pali elektromotor, odnosno elektropogon, tako da je pod tim uslovima potrošnja približna automobilu sa klasičnim pogonskim sklopom. Nadam se da ste uživali u videu i da smo vam barem malo približili Toyotinu hibridnu tehnologiju. Ukoliko vam se video svidio, lajkajte video, bacite subscribe i vidimo se do narednog puta.